ayezinsizwa namhlanje lamadoda ayezinsizwa iwona lamadoda asezinsika uthi ke waliwa umngazi ngoba ukube bazi engabazange bazimbandakanya nocansi. Lana sikhuluma ngomfokazi wakwambulazi umwazi lensizwa yakamamkhwanazi eyaphuma yaya eThosi ihamba ngoba ifuna umsebenzi kuthiwa yawuthola umsebenzi yathola lezintokazi ezasizihle okungafunga ezasenazi yahlala yadla nazo imali kuthi inkinga ubengasayi kwakhe umuzi ubeselala kweminye imizi engasala nowakhe umfazi alale nabanye abafazi bakweminye imizi alale namadoda kazi akweminye imizi alale nezinto kazi zakweminye imizi alale nezalukazi zakweminye imizi engasala kwakhe umuzi umefika mase kuthiwa ngishiya imbuzi esephendula ihlahla sikamdungumuzi esenomkhuhlane ocanga ngishokala imuzi umesho uthi besenale sandulela angulazi umesho uthi waliwa ukungazi ngoba ukube bazi engabakazange wazimbandakanya nocansi. Ayakhala wakhe amadodakazi kukhala ngisho umkhwe nomkhwekazi bekhalele yabo indodakazi okwakungeya kwabo intokazi inhle mhlophe kuhle kwebisile komazi eyadla nabantu engabazi abayiphendula isidila socansi kwakungeya kwabo intokazi yaphendula umfazi waba yisalukazi useyisali kwakazi uhleli ukhale ezimathonsi uthi waliwa ukungazi ngoba ukube bazi engabakazange wazimbandakanya nocansi. Yingakho sithi kunalamadoda ayezinsizwa namhlanje lamadoda ayezinsizwa iwona lamadoda asezinsi iwona lamadoda asezinsi iwona lamadoda asezinsi igama kwanepha isimbo yomntwana.